Temaşavan deja Rojbaş Kurdistan beşa davi berdewam dike me gelekî girîng heye Ömer Leventoğlu derhûner hûn bixêr hatin weşana me. Serçevan avxerî te Em spas. gelekî spas dikin bi rastî di nav ew karûbar da we me neşikand hûn bûn mêvan Estağfurullah. dubare spas. Em hinekî kurtasî basa we basa jiyana we bi rastî gelekî tiştên mirov hemiyan nikare bas bike ama bi kurtasî em hinekî basa Ömer Leventoğlu bikin ji bo temaşevanên xwe kerem kin. Şêstûne ji baş navçeyeke Erzurum Şênqaya ji gundê xweş ez ji dayîk bûme. Ama kurtasî ez bêjim nû du diya û sisiya min dest bi nivîsê kirîbû ji xwe wê çaxê rojnameya rojane a Kurdan Özgür Gündem derket dibû. Nû du çara jî wek bi awayekî profesyonel ez min dest bi rojnamegeriyê kir. Hatta em bêjin 2000 jî hêdî derbasî hêla wêje û hinekî jî hunerê yani sînema bûm. Xebata me ya sînema li İzmir mekeme ya İzmirê dest pê kir dûra bêjin mekemeya Adana û Amedê wisa berdewam kir û rojnamegerî û nivîskarî jî di heman demê de bi hev re erê. Bi hev re domiya heta em bêjim 2018 şunda hêdî min dev ji rojnamegeriyê dev ji berda karê sînema hê jî berdewam e. We çima berê xwe da sînemayê hinekî ez wê merak dikim. Piştî ew xwesta rojnamegerî çi ew hêsek çawa bû ku hûn derbasî sînemayê bûn? Bi çi şekilî çi bû sedem? Sedem wêje bû. Çimkî yani sînema wek bi awayekî em bêjin hunerekî taybet û serbixwe zêde bala min nedikişand. Lê dest bi wêje kirîbû ji xwe çîrok dinivîsandin wê çaxê hêdî wêjeya cîhanê jî ew yani ji xwe zaroktî vir ve yani em bêjin mekteba lîse şunda lîse tev. Wê çaxê hinekî eleqa me bi wêje hebû yani wêjeya cîhanê jî. Gava ku min hêdî dest bi nivîsandina çîroka kir şunda li İzmirê bûm wê çaxê bi awayekî tekiliyên civakî wisa diçûm dihatim ev mekeme İzmir bi mamoste İlhan wana me atölyeyeke sînema çêkiribû wisa jî sînema dest pê kir yani dest pêkirina sînema bi saya wêjeyê bû lê bi awayekî tesadüfî çêbû. Ez karim wisa binav bikim yani. Belê. Bi rastî gelekî tiştine em bahs bikin îro ama hinekî em basa sînemayê bikin. Eger dewam mîne hinekî em ê şanoyê jî biaxivin ji ber ku gelekî berhemên wê hene, gelekî nivîsên wê hene divê ji bo ku mirov basa wan hemiye bike rojek têr nake. Mirov dikare wisa binav bike. Niha hûn sînema dema mirov sînemayê Kurdî binêre hûn çawa dinirxînin îro rewşa sînemayê çawa ye? Hinekî sînemayê Kurdî hûn çawa dinirxînin? Em jûr dest pê bikin. Li gor min hevokeke sînemaya Kurdî nîne. Yani gava ku dibêjin wek mefhûmek dibêjin sînemaya Kurdî ji bo min tiştekî wisa nîne. Çimkî sînema bi Tirkî bi Kurdî, Kurmancî û Farsî û Elmanî em bêjin tiştekî wisa nîne. Sînema bi xwe zimanek e ez wisa difikirim. Ser vê yekê gelek nîqaş jî hate çêkirin. Mesela çendîn festîvalên Kurda çêbûn û ez jî tevlê bûm. Di hema yani hemû festîvala da ev nîqaş jî tête çêkirin. Ez tim ewiya ew dikim dibêjim yani sînemaya Kurd erê. Lê sînemaya Kurdî tiştekî wisa yani sînema çimkî li ser zimanê axaftinê nîne. Sînema zimanekî em bêjin fikrî ye, zimanekî hişmendî ye, zimanekî ramangeriye, zimanekî hunerî ye lê zimanekî zimanî nîne. Tiştekî wisa ye. Lê ser zimanê sînemaya Kurd em dikarin biaxivin. Mesela li gor min destpêka sînemaya Kurdî bi Yilmaz Güney bi fîlma hêvî dest pê kiriye. Fîlma hêvî tu lê binêrî mesela hêvî
دناف سینمایا ترکیه'de به زمانی ترکی هاتیه چیکرن لگورمن تایبت سینمaya که کرده چمکی Yılmaz Güney de filma hevi de umut filma umut de zamanı ki sinemayı avakriye u afran diye. Yani o zamanı ki çavaya zamanı ki dimenane zamanı ki nesneyane zamanı ki tevgerina insanane zamanı ki embejin seva sekin u ferasetane. Şüpher ve لگور من موسا دست بکریه مثلا فکر جدا جدا جی هنه اوکی امریکان تشتگی بیشن لی دوی آستی وان روزانده سینمایا کرد هاتیه چه آستی مثلا دکارن سر و هنه کی نقاش بکن بله مروی روشه بنرخینه و چطور به اره زمان یک آوا کریه هدی تارز یک آوا کریه شواز یک آوا کریه لی دناب خودشی جداهی سینمایا کرد هنه چوا مثلا جداهیه مثلا ده هیلکی ده امبیج ملکی ده سینمایی که برخودر تیتا چیکرن لهیلکی ده سینمایی که پاپولار تیتا چیکرن لهیلکی ده امبیجن لگور سینمایی جهان چه دخوازه مثلا امبیجن فستیوالا کان چه دخوازه نزدیکا هیه که چوا هیه لسر انسان چه دفکره فی فلسفه که چوا دخوازه کرد لگور ویجی چه دکن سینما اوجی هیا مثلا جبوی سینما جه ام دکارم بیجن خواست لگور ریبازا خواسته که جهان تفگرینه که سینماگرین در هنرین مجی هنن روش نابر بی بدشه یعنی روشا هیم روزگاره ای سرکه اون بله ام دکارن اویا بیجن مثلا دوان روزا دا امی بلکی قالا فستیوال آجی بکن مثلا دوان روزا دا دم کیمه پردرشتنه یه اره فستیوال مثلا دهو که هیات دهو که بنیره مثلا چه برهم تین هل بجارتن تلی دنیره مثلا جهان اروپا چه خازت تشتگی وسط تیت هل بجارتن لی دوی کرد yani mesela az buxa خودنا سینمای برخودر دا دبینیم دوی کرد سینمایی که به هاوی آفرینه و آوا بکه و بینه است که سرک مثلا فستیوالین کرد یل اروپا مثلا ای آمدی هنه کی زیاده پیش نکرد لی اروپا مثلا گلک پیش کرد هنه تایبت مثلا دکارن فستیوال لندنی میناک بدن مثلا آلمانیا گلک جیا فستیوال تیتا چکرن اوانجی هموشی سرکفتینه و فیلمین برخودر نشان دادن تایبت او دکن هل دادن ناو برنامه خواهد اما بازا فیلم اجی بکن بازا فیلمین و یکو نویسندیه جبر کو دوام جنده که نهم باسا فستیوال دو ککر فیلم وجی لودره و باسا هوال نوجی بکن براستی اسین نهال گر لور چند رو بره از باورم هاته وشاندن نشاندن دو ام فرagman لگری تماشا بکن پشتی هنه که ام باسا لگری و فیلم اندم بکن یا باش کن از باورم لگر اما ده هوال نو ام لگر تماشا بکن یه ورده ای توی کوهاتی یا چیزی کوهاتی اب آخا ما اب هرما ما
و دست که کاتیه که هجوم کریه که اشکال کریه بله ما فرagmana لگری فیلم لگری تماشا کر هنی که امتحانم خالال لگری بکن لگر چما لگر لگر چیم کی او بحثا لگرینه کی دکه فیلم لگر لسه یعنی دوکی درامایه yani hene ki dınavda şevazı ki fiction heye hene ki ji dokümanter heye yani belge u hayali em bejin qala Kurdin Anatoliya navin dike mesela Kurdin Anatoliya navin brastici xudi civaknasiye ke gelek taybetin çünkü mesela em Kurdin Bakur zanın, Başur zanın, Rojaladır, Rojava zanın, hem bejin Kurdin mesela hem bejin Erivanê zanın, Avrupa, diaspora zanın, li ser Kurdin Anatoliya navîn zêde em bejin agahî jinîne û zanistî jî kêm in. Lê Kurdin Anatoliya navîn di nav siyaseta Kurda da, di nav çanda Kurda da, di nav em bêjin her gerîn, tevgerîn û ewka Kurda da her tiştê Kurda da Kurdên Anatoliya navîn heye. Mesela em bêjin asimilasyon li çend ciyên Kurdistanê de gelek pêşketiye lê mesela Anatoliye pêş neketiye. Tabii sedîset. Mesela tu herî gundekî Konya, Kulu, em bêjin mesela Aksaray, Anji, Ankara, Bala, yan ji heymana ciyekê wisa tu lê dinêrî însanekî li wa gudan dijîn û diaxivin wek mesela gundekî tu nikarî ji gundekî mesela Nisêbîn an jî Cîzir an jî mesela em bêjin farqînê ji hev cuda bikî. Çimkî hin cara li wê derê mesela tu Tirkî biaxivî kes fêm nake. Tiştê wisa heye. Herî valla. Ji ber wê çanda xwe zimanê xwe parastine. parastine. Gelekî xweşî parastine. 700 sal xweşik û zimanekî zelal û Kurdiyekî zelal. Erê yani devokeke cuda heye lê Kurdiyekî zelal. Lêgerîn bahsa Behsa Kurdên Anatoliya navîn dike. Ser dîroka wan e keçikeke ciwan bi xwesteka pîra xwe dikeve pey kesekî wenda û di nav dîrokê de henekî rêwîtiyek dike yani lê digere. Ji ber wê jî me nav kiriye lêger bi vê saya me qala dîroka Kurdên Anatoliya navîn heta vê gavê kiriye di vê filmekî giring e jî bi rastî vêkê ji devan mirov binirxîne. Niha fîlmên wê din jiyene gelekî fîlmene gelekî berheme nû hene yek û xelat girtine em dikarin nekî basa wan jî bikin û paş piştî wî jê em nekî basa projeya bikin piştî wî jî devam ji xwe namîne. Okey. Yani Kurdê fîlmê me ku zêde xelat girtî siwara şîn yani bi navê Tirkiye hatiye çêkirin Mavî Rîng jî ji pirtûka Birêz Fuad Kav sûd girtiye heman nave ji xwe pirtûka Fuad Kav jî Mavî Rîng e me ji wê pirtûkê sûd girtiye û me 2011 dest pê kir heta 2013 me xelas kiribû 2013 şunda me dest bi festîvala kir çend sal 3 sal belkî 3 sal jî zêdetir em hemû dünya ger yani em bêjin Afrika heta Asya û Awropa jî me li çend ciha mesela Altın Portakal Türkiye jî me xelat girt û li çend welata çend xelatên cuda jûrî û lîstikvan wana hemû xelat girtin. Yek jî tiştekî ecêb e fîlma min a yekemîn destpêkê kurte fîlm li ew fîlm anha li tu ciya tune Êşa şewatê Êşa şewatê erê êşa şewatê jî xelat girtîbû fîlmên din em bêjin zêde ew kin dokümanterin belge film hene
belge filmi ve jene. اهري بلجه فيلم هنا قال لك بلجه فيلم هنا دفان دمن داوي داجي ام زيده لسر بلجه فيلم دخبتن بلجه فيلم بيوغرافيك كاسن كو مثلا تاثير لسر جواكي كريه مثلا بيجن بريز مراد بوزلاخ ومثلا بيجن كومونستين تركيا ابري مثلا مهري بلو قفل جملو قال لك انسان وحتى هن کسین کودناو او که دا شورشگری ده جیانا خو او کرنه مثلا جیانا خو دانست تایبت دناو شورشگری ده درباز کرنه سر بیوگرافیا وان هیچی ام او دکن دکمانتر چی دکن خباتن گله کی گرینگن براستی نه پروژه نوه نه پروژه کول سر دخبتن انجی فیلم کول سر دخبتن نویسه کول سر دخبتن انجی ول سر چی دخبتن ام یاب پرسن هدیه de مبدای بکن ev dokümanter devam dikin le xeyni wêjî gava ku mesela qala projeya tê te çêkirin birastî jî proje li gel me gelek kirin lê ê ku yani li ber me û em hewl didin ku ev ya çêkin çîrokeke wekî em bêjin Sofoklesê Antigone çîrokeke vî ev kî yani ji Antigone sûd girtî çîrokeke wisa û ام بیشن 2500 سال بری و ایرو جهف گریده ده چیرو که وسایه زیده او نکم له مثلا او که بویرا تایبتانا و بویرا تایبتانا و آنتیگونه جهف گریده ده تشکی وسای چیرو که وسایه وانت نه سر دخبتن انجی کسین کبارت دخبتن هنه ام دو کس سر سناریو دو کس دخبتن احوالکی ما و احوالکی من سی سالی زافر شنگül بزافر شنگül ام سناریو دنویسینن ama بر بقداندنه ya به حور ام بزافر اوجی چیدک مثلا شانو جی چیدک هی شانو یمهنا آنها جی تتلیستن دلیزن براسیم گله کی تخص bazı şanoya bakın ama devam pırındık mayık dakika mayı heri davi لسر سینمای چند گوتنن و داوی آنجل لسر فیلم چند گوتنن داوی ام بکرن و برنامه داوی نها مثلا هناك ام وجه قلا شانو يبكن بله تبه ولا 2004 فيرفايا از شانو جد نویسم يعني تایبت نویس کاری مı سناریو و شانو به حفره دمشن مثلا 2004 من مچولین فاعلی نویسی بو Can Şenliği hebu ve çağı mesela raya geçti ad Türkiye ve Kürdistan'a gelek binavu denk bu Can Şenliği ve çağı listin çendin sezon listin ser kuştiyen meçhulün faili meçhul digotum ve çağı tuzani mesela jüve şunda çend listik menevisiye vegave لسردکی یاکوتی nişandan ev ser Hallacı Mansur'e اجري حقيقاتي لسر يعني اجري حقيقاتي جيانا وفكروا رامانا حلاجي منصور دكا قالوا دكا نهال اسطنبول تيت ليستن لي دبيكو دمك الناس ده ورا آماديجي او احتمالك وسهيه خباتك وسهيه للنادي اريانها سپاس دکن سپاس خوش جبو بهشتار بوناوه براستی جبو مروجه کی تایبت و هبه و ام باسا هم سینمایی هم شانوی هم نویسی بکن زور سپاس کن جبو بهشتار بوناوه تماشاوان نجا روزباش کردستان دمام داویه هوال من هشیار دکن دویز برنامه بگیرم ایرو براستی نخوازم برنامه خو بگیرم صافیجم روزه کی گله کی خوش مبهور دمر خوش بوران جبو همو میوان خوین کو ایرو بهشتار بون سپاس دکم هفته ور جاردن امل پیش بره بن دما خوش به